Ki pulit ka East Coast Hills hakajan miet jong ka arkandai trik nailur kila yok ban korup ya shibun ba kitiar tu hakabaya de ba ka case kabla register ha ki kendon ba per hapo ka renjak police station. Superintendent of Police ka East Coast Hills uba Sylvester Nongtier lingba ukurwa ula ong be kini kitiar tu lalap din na jan foot for long kabla penlong ye ki bor pulit ka nomensong observation post bakin hair bran syakatika jaka bat ha kajing tokit kilalap din ya kawi katrok Henry Shaka kabadan ya registration number AS01CC 3985 kabakit ya kini kitiar ya kibala ithu kum kitiar tu kibakentup ya shipo unit ki beam web assembly like pu R unit ki shuttering jack kawai ke mobile phone bat ka SIM card. Nalor kata ula ong bagi pulit kila yok ru ban kurup no ya kawai ke kali Maruti Kamai kabadan ya number ML05K 7554 hakabaya day bat ketika jingja. USP ula pentep bah kawai pat ke benta lalap sai hakabaya day bat kawai pat ke kes jong ka Sadar Police Station lingba ka jingyok kurup ya kani ke kali na Imphal Manipur. Kani kajingjia kelawan long hadin kajing ujor ejahar persya ya Muhammad Farid ubasyong basa habara pathar mau ba shlong ha kabala keno ba Farid ulak ro bat penbor ya u ban ba kli ha kabaya de ba kajing thiet ya ka kali Maruti Suzuki Eco 5 STR klem da penpa ba ya katika kali enshim ha ka kerteng jong ute unong ujor kabala penlong ya u ban hap ban siu ya kajing shimram. Hadin kajing penlong ya kajing tokit ka babnia ya kanika kali lalap din bat pengen riapat syakanong ba shlong. Menta kajing tokit halor kini ki arteli ki jingjia kadang ya syakman kenang ban lap ya ki jing shisha baro ong uhe pulit.